tumesimama kama serikali ya county kwamba kila mtu anafanya kazi kwa kware hii awe na leseni, alipe ile ushuru anastahili kulipa, aonyeshe kwamba amecomply na sheria za taifa ili uweze kufanya kazi hapa. Na kwa hivyo hiyo ndio imetulete hapa kuja kujionea fisanga ambayo tumekuwa tukisikia, na pia kuja kuwatia nguvu maofisa wetu ambayo kila siku wanapitia makuu kupitia matisho kwamba kazi yao itaenda, na kuwaeleza kwamba hakuna mkubwa na istahili kuwe ambaye ndiye anafanya biashara hapa. Hawa ni wanabiashara na watapeli wengine, na wale wanafuata sheria kama serikali na sisi tutasimama kusupport biashara yao. So if you are a law abiding citizen and you are doing business in a lawful way, we stand with you.